Mi malo časkamo ovdje na grčki Kalispera, Kalimero i Kalimantan. Ili Kali nešto, Kali Božica, to je za našeg Tonca je Kali. Da, njega je Kalima. No, nećemo se baviti Indicima, makar je ovaj narod stigao čak i do Indije, zahvaljujući Aleksandru Nevskom. Ili Makedonskom, ne uvijek brkam Aleksandar Nevski i Aleksandar Makedonski. Da, slično ti to, Irak, Iran i to. To sve isto. Dakle, naš sljedeći gost, odnosno naš današnji gost jest gospodin Nenad Glavan, redatelj iz umjetničke organizacije Skop. Želim mu dobro jutro. Dobro jutro i vama. Koji će najaviti jednu zanimljivu multimedijalnu predstavu koja je svoju premijeru doživjela predpremijeru 14. veljače na sceni Travno, a sada će se ukazati 18. dakle za tjedan dana točno u Knapu. Da, imali smo premijeru, dakle ovo sada što ćemo gledati su sljedeće izvedbe. Tako. Krećemo dalje. Post premijera. Tako, na u Knapu, jednom propulzivnom teatru vidimo da su sad dosta prisutni tako i onda smo odlučili moramo biti tamo, moramo biti aktualni u epicentru kulturnog događanja. Naravno, Volovčica uvijek bila epicentar. Peščenica, Volovčica, naravno. Iznenadit ćete se, ali jeste. Ja sam tamo rođen. On je rođen, ne znam baš rođen, ali živio je dobar dio života, tako da... Tako da sam ja domaći tamo u Ivanić Gradskoj. No, pustimo sad to. Riječ je o jednom povratku, multimedijalnom povratku u daleku prošlost, i to Grčku i Starogrčku, jer predstava se zove Smrt Sokratova. Jel' tako? Da, Smrt Sokratova, ako govorimo o smrti, veličamo život i to je ono što Sokrat stavlja na prvo mjesto. Znači, ali ovo Carpe Diem, to nije njegovo, ali Carpe Diem dođe poslije, iskoristi dan, trenutak. Epikurejska škola tu jeste tako da ali uživa je Sokrat i u životu, znaju puno i popiti i tako. Koji svi Grci, da. Nisu baš bili asketi ti Grci. Pa ni Rimljani poslije njih kasnije. Dobro, ali su bili, lijepo su izgledali kad su na olimpijskim igrama nagi bacali koplja, baš su bili dobri. Da. Na kraju ispija kukutu, to... A dobro, kom se to nije dogodilo, bar... Šta, otrov da je popio? Otrov, kombinacija kukute i heroina, onda, dakle, padao taj heroinski san praktički. Bravo, blago njemu. Ajmo reći nekoliko riječi o toj samoj predstavi. Pa predstava je dakle bazirana na Platonovom tekstu Apologija Sokratu. Kasnije smo sa Darkom Lukićem to obradili, ubacili smo neke druge dijelove, dakle Aristofana, zatim od Platona, od države i tako dalje. Učenik o učitelju, odnos učitelja i učenika kao nešto fatalno. Ko je kome učitelj, ko je kome učenik? Pa znamo da je dakle učitelj bio Sokrat, pa Platon kasnije Aristotelu. Pa Aristotel o Nazisu. Ne, Aristotel onda Aleksandru kojeg si spomenuo Nevskom, Nevskom, naravno. Koji ste ga do Indije. Da. Aleksandru kojeg je onda malo filozofije na agresivu puknula. Da, čekaj, kako je rekao do Indije? Što se kažeš do Indije? Je, da. Kod tebe, da. Dobro, dakle, da li je to onda jedna filozofska predstava sa filozofskom raspravom i filozofskom poantom na kraju? Pa da, ima momenata filozofije, to je, mislim, jedna sudska rasprava, to je jedan od najvećih sudskih procesa do sada, ovako nam montiranih procesa, bilo ih je nekoliko, Galileju i tako dalje, tu i kao Galileo kod nas u Hrvatskoj skoro svaki je montiran. Pa bude i tu montiran, evo, slijedimo tu starogrčku tradiciju. Eto, mi smo na tragu antike i drevnih filozofa. Da. Predstava je zašto multimedijalna? Pa mi mislim koristimo te nekakve digitalne tehnologije da bi smo malo ovako ušli više u Sokrata, od neke njegove dublje analize, tako nekako introspekcijski, multimedijalno ulazimo. Njega koristimo taj Smart Shoot, mock-up sustav, prvi put u Hrvatskom kazalištu. Što god da ste sad rekli, niš mi ne znači. Pa ništa, kad turiramo u real time, da hvatamo dakle pokret glumca u real time i proizvodimo druge likove i onda ti likove ko neke utvare, Sokrat proživljava u tim zadnjim momentima tog heroinskog sna svoje, jesam malo preblizu mikrofona, dobro. Proživljava... Znači ide i pjesma utvara od ovoga. Ide i pjesma utvara. Proživljava dakle te zadnje dane suđenja, neka svoja razmišljanja i tako nekako radi jedan rezime životni. Ovako vrlo dinamičan, vrlo... Je li to stvarni događaj? Mislim, je li to fikcija? Pa mislim... Jesu stvarno Sokrat i Platon bili u dodiru ikada?
Pa dakle, Sokrat nikada nije pisao, bio je protiv pisane riječi, ja se nadam da imamo odlomak oko toga. Platon piše, za razliku od Sokrata, piše onako gnjevan, ljut na sve ono što se dogodilo Sokratu, napisat će državu, kritizirat će demokraciju. Kada je napisao državu, to će biti temelj svim drugim nekim filozofskim. Mnogi kažu da je cijela filozofija samo jedna fusnota na Platonovu. A njega je Machiavelli slijedio baš onako. Pa je Machiavelli isto, ali svakoga je interpretirao. Pazite, Platonac su kasnije interpretirali i razumno i nerazumno, pa su nastale totalni sustavi, totalne ideje. Čak su jedan planet po njemu nazvali, ne? Pa, Platon, da. Da, čak su jednu vrstu ljubavi nazvali po njemu. Platonska ljubav, da. To je jako bitno, gdje Platon i Sokrat Platon ga se uvodi, dakle, platonsku ljubav, ali na što se to odnosilo, on o tome nikad ne piše direktno, ali oni su stali na kraj toj nekakvoj starogrčkoj praksi, gdje su, dakle, učenici, učitelji imali nekakve, dakle, i intimnije odnose. Tu, dakle, Platon kaže, to je dosta, dakle, sad će to biti samo na jednoj mentalnoj razini. Jesi čuo, profesore, dakle, moraš stati, to su već stari Grci su se toga odrekli. Ja se ne vrem pomoći, ja sam ipak u stari... Ti si stara škola. Ahejska škola, još malo prije svega, ja sam Homer, pa ne vidim, znaš, moram pipat kad idemo, ne vidim baš najbolje. Imamo mi isječak iz te predstave, jel tako? Pa evo, možemo malo poslušati sa samoga početka predstave, da vam tako to malo ilustriramo kako to zvuči, jel? Prizivni sud je saslušao tužitelja. Platone, jesi li ih čuo? I sve dobro razumio. Ta se slika čini kao da je živa. Međutim, ostavlja dojam pisane riječi. Kad nešto upitaš pisanu riječ, ona šuti ili ne šuti? Uvijek šuti. Učini ti se da govori kao da nešto razumije, ali ako je nešto upitaš u želji da doznaš više od onoga što ona tvrdi, ona uporno pokazuje jedno te isto. Vidiš, drugčija njezina rođena sestra, živa riječ. Ona se zapisuje ravno u dušu onoga koji poučava i sposobna je sama sebe braniti. I zna govoriti, i zna šutjeti s kim treba. Dakle, zanimljivo je, evo, dakle, tu je ono što smo, ilustracija onoga, zapravo tonska ilustracija onoga što smo govorili, da, evo, Sokrat brani živu riječ, a ne pisanu riječ. Brani vas, brani radio. Brani radio, da. Dalje, a zanimljivo je, evo, da igraju u toj predstavi Branka Cvitković i Toma Medvešek, nevjerni Toma Medvešek. Da. Jer Platon je bio nevjeran, a zašto, kako to Sokrata ženski lik? Pa, evo, Branka kaže da ona ne dijeli svijet na muškarce, na muško i žensko, dijeli samo na pametno i glupo. Meni je ona nekako ušla u tu kategoriju pametnoga, jel, tako da... Ne, dobro, ne, zanimljivo samo, velim. Gledajte, ovakav tekst može govoriti samo glumac takvog kalibra kao što je Branka. Želio bi da imamo više muških glumaca ovako kalibra kao što je Branka. Drago Krča kalibra. Da. Nažalost imamo problem da nam muški glumci ne dožive te godine. Branka je ovo igra kao u godinama Sokrata, dakle 70 godina ima kad a Sokrat je osuđen na Montrealnom procesu zato što je kao kvario mladež. Kvario je mladež, tjerao je mladež da misli svojom glavom. Ja. Pa to je to je stvar. Katastrofa. I trebali su ga osuditi. Naravno, neće on. Eto vidite kako smo mi demokratični. Da je živ, on bi sigurno nešto o kurikularnoj reformi imao za reći tako. Da, kurikulalissimusno je rekao. Da, rekao bi znam da ništa ne znam. Da. Pa i to i vele ovi nakon eksperimentalne. Inače, zapravo, čini mi se da je i tematika i misli da su prilično suvremeni. Ovo ste zgodno povezali sa tom Platonovom životom ljudi u špilji, sjenama na zidu i tako dalje. I sa današnjim svijetom, ekranima, mobiteli, tableti, televizori. I što se tu se dogodi? Dakle, ako cijeli život gledate sjene i sjene vam postanu istina, onda kad vam neko dođe objasniti, čujte, to je sjena, nije na njega ste ljuti, jel? Dakle, onda razapinjete glasnika. Da. Neki sa Sokratom ne bi se složili, jer bi pitali što je to istina.
A pa istina je više Mnogi slojna. filozofi. Da, ma ni Sokrat ne kaže ovo je istina. Da, on samo potiče dijalog, polemiku i onda da sami negdje dođete do nekih svojih istina. Adaptaciju dramaturgije potpisuje Darko Lukić, video je djelo Dejana Gotića i Dine Nikšića. Dakle, svi su sa D imenom im počne. Dine Nikšića, a svjetlo oblikuje Tomislav Maglečić i naravno Ton Dan Jemrić. Tako je. Još jedan da. Predstava, kakav je odjek imao do sada kod publike? Koja uopće publika dođe, recimo to starosna i tako? Pa bila je dosta i mlada publika i starija publika, studenti su nam jako česti gosti, što je jako dobro. Dobar odjek. Malo smo se bojali da ćemo malo docirati s predstavom, moralizirati, što se nije dogodilo, jel? I tu smo, dobar je to dramaturški dio obavljen. Polemično, ona ima svoju vrlo jasnu dramatiku i tako. Ono što su nam na kraju predstave dolazili i rekli, što mi se do sad nije dogodilo, nisu mi rekli baš bili ste dobri, bili ste sjajni i tako, ali su rekli... Nismo ništa razumjeli. Rekli su hvala vam. Evo, imali smo taj moment. To je super, zanimljivo. Evo upravo neko zove da zahvali. Da zahvali. Ja sad ću se javiti. Žao mi je, ali upravo sam u živoj emisiji. Čujemo se, Bog. Da, čuli ste isječak iz predstave Fodor zvoni telefon u studiju. Iz predstave Jagica zove Fodora. A da. I ti smiješ to tako onda otfrljeknuti javno u eter. Da. Nisam otfrljeknuo. Ajde na putu na probu navrati u kadrovsku podradnu knjižicu. I onda ne moram na probu. Onda ne moraš na probu. No, pustimo sad to. Ulaznice dijelimo ili ne dijelimo? Ulaznice dijelimo, zato što neko nas već zove, pa sad pitanje, evo ga, možemo? Možemo. Evo ga, dakle, imamo jednom puta 2 ulaznice za neko. Kako se zovete? Sonja, opet Sonja Matić. Pa dobro, jeste vi svaki put za svaku ulaznicu? Čekajte, ja sam zahvalna da ja mogu dobiti, obzirom da sam u mirovini. Super. Imate li već koga bi poveli sa sobom? Sokrata, recimo. Možete i vi biti Sokrat. Opa! Vi ste filozofkinja. To je to. Nad umovima. Da. Čuli smo za platonsku ljubav, ne znam za sokratovsku baš. Da li se ne je bila Sonja, nego Sonjo. Da je sokratovska ljubav. Budem vodili platonsku ljubav. Može, povedite koga god hoćete. Dakle, Sonja Matečić, ulaznice vas čekaju gdje? Na 22.18. Eto. Tako na blagajni kazališta Knap. Sve znam. Svaki dan tamo, ulaznica. Ja sam svaki dan tamo. Ajde, Sonjica, uživajte, može? Ajde, sretno. Lijep pozdrav. Do slušanja. Bog. Mi smo još samo rekli, dakle, rekli smo Branka Sitković i... Toma Medvešek, ja mlađi glumac. To je iz dinastije Medvešeka. To je ta dinastija. Puno ćemo mi još čuti o tome. Ovo je tek početak. Odlično. I Sveti Toma Akvilski i Sokrat i Platon. Ne znam sad koliko njih dvoje imaju zajedničkog. Toma pa na Platona se Akvinski... Akvinski kaže da je grijeh i pomisliti. A Sokrat... Kroz nešto drugo, ja. No, pustimo sad te filozofske rasprave. Bome ste krenuli stvarno u tom smjeru filozofskih rasprava. Samo za kraj još jedno pitanje, hoće li to biti nekakva trajnija sad orijentacija na nekakve klasične tekstove koji koketiraju sa filozofijom? S ovim smo završili jednu ovako trilogiju o državi, o društvu, demokraciji, konzumerizmu, populizmu i tako dalje. Imali smo dakle Vergilija sa Troas Discountom, pa smo imali Petronija sa Tabledoti, sada Sokrata za kraj. A sada krećemo s jednim totalno novim tekstom, dakle, Emanuele... Ne, Kierkegaard. Jedan mladi europski pisac, drama se zove Alarmi, bavi se dakle terorizmom, ja, evo, da budemo malo. Nažalost prilično aktualna tema, da. Dobro, ajde, veselimo se čuti i vidjeti i tu predstavu kad dođe vrijeme, kad ju isproducirate, uvježbate i kako to već je li ona ima svoj životni put. A ovim ostalima našim slušateljima poziv da dođu, pogledaju Smrt Sokratovu, osim nakon Knapa imali kakav dalji svoj životni put i gostovanje predstava negdje drugdje. Mi već sada smo dogovorili, dakle, otvaramo ovo ljeto festival u Rovinju, novi festival opere, baleta i drame, bit će ovako na jednoj višoj skali, produkcijskoj, i sa Sokratom, dakle, na pročelju, da osim ovog mocapa i ovih tehnologija Smart Suita i ostalo, imamo, dakle, i mapping direktno na katedrali, tako da ćemo se vidjeti s mora daleko
kao svetionik ćemo Na svijetliti. Svetoj Funici, a? Da. Na da. Fumi, dobro. Dobro. Samo pozdravite Salmu tamo kad budete u Rovinju. I Nelu. Erišu. Salmu i Nelu. To kod Rufatija. Da. Ništa, evo, gospodine Glavane... Glava ne može pratiti našu filozofiju. Pa To niko ne nešto može. malo naslučujem Fodore. Hvala Nenadu Glavanu, redatelju predstave Smrt Sokratova, koja dakle igra 18. travnja ne u Travnom ovoga puta, već u Knapu na Volovčici. U koliko sati? Samo za u 20 sati. U 20 sati, znači Sonjica pol sata ranije na blagajnu, a svi ostali probajte... Pol sata ranije u kafiću, ona tamo. Da, i prije toga doći do svojih ulaznica. Glavane, hvala lijepa i uspješno. Kako bi Sokrat i stari Grci rekli, adios. Adios, amore.